Сейчас мои мердить кружок. Прогулочный? Это фото. Ну это в конце, у меня в начале. Там, кстати, помню, там в старые времена аквариум. Там на Аргентине были, да, там были мастерские. 55, 634, 778. Это Дмитрий Егоров. У меня было Pistää puhutaan siihen. Välillä se istuu kahvissa jo. Логина вы знаете? Ну, сейчас у нас работа. Palvelus politseisse ja maksab miinimumlõivu, ma olen 30 eurot aastas. Kes saab minna ja maksab ametlikult, aga otseselt, kuidas sellel vaja on saada. Ja mul nagu siin ka tekkis juba väike ja teine asi on see, et kuidas see on okei, võib-olla kui sa kuidagimoodi sa oled ise ära poole. Ma lihtsalt kohalik ise hakatud kütust jagama ja valama.